Hallelujah. Amen. Asithathe leli thuba bazalwane silibingelele egameni lomveli wethu uKristu Jesu oyinkosi nakulesi sikhathi. Hallelujah. Amen. Uyabusa bazalwane uJesu. Hallelujah. Siyabonga kakhulu bazalwane inkosi eseyibe nathi kwaze kwabadala. Amen bazalwane. Usithwele uNkulunkulu wethu wahlangana kunye nathi. Amen bazalwane. Ayikho into emnandi njengokuthi size ukuzokhoza uNkulunkulu bese simuzwe ekhona uNkulunkulu kunye nathi. Amen bazalwane. Hallelujah. Ngoba akuve kubuhlungu noma kunzima ukumkhonza uNkulunkulu engekho. Amen bazalwane. Ngoba ukwenza konke kwakho uyafunisisa, uzama ukubona ukuthi ngabe ngenza khona yini. Amen bazalwane. Amen. Manje ubumnandi bokukhona bikaNkulunkulu ekuhlanganeni kwethu yilapho uNkulunkulu kuba uyena ozenzela ukuthanda kwakhe. Amen bazalwane. Hallelujah. Siyabingelela baba Mchunu nabazalwane bonke abasuka endaweni yaseSekhunda. Amen bazalwane. Yabona abanye babazalwane ngenxa yesikhathi sebathe ukunyamalala. Amen bazalwane. Kodwa siyabonga ke uNkulunkulu nangabo obavulela indlela ukuthi bazohlangana kunye nathi. Amen bazalwane. Hallelujah. Kunendaba kafushane bazalwane enhlizweni yami engithanda ukuthi sike sibuke ngokusizwa inkosi. Hallelujah. Hallelujah. Bese sizothandaza. Amen bazalwane. Ngoba akuve kubalekile bazalwane sekukhonzeka ngalendlela ukuthi sibe nakho singabantwana bakaNkulunkulu ukuqonda nokuhlolisisa ikhathi. Amen bazalwane. Ngoba uma wazi ukuthi isikhathi sini uyakwazi ukuthi ukwazi ukuyipositiona kahle uqondane naso isikhathi magejane naso. Amen bazalwane. Ukhona ke indaba lapho uNkulunkulu ebeleke nje enhlizweni yami ngizocela sike siyifunde encwadini yabahluleli chapter number 6. Hallelujah. Hallelujah. Ncwadi yabahluleli chapter number 6. Sizofunda nje uqala kuverse number 11. Oh
Abasifundele chapter number 6. Soqala nje verse number 11. Judges chapter 6 verse 11. Then the angel of the Lord came and sat beneath the great tree at Ophrah, which belonged to Joash of the clay of Abiez. Gideon, son of Joash, was threshing wheat at the bottom of a winepress to hide the grains from the Midianites. Ngicela nosiphathele elesizulu. Wafika ingelosi kaJehova yahlala phansi kwe-oki lase-Ofira likaJowashi um'Abhiyezeri indodana yakuGidiyoni, yayibhulokolweni esikhamweni. Ngicela ukuqala futhi ku-11. Wafika ingelosi kaJehova yahlala phansi kwe-oki lase-Ofira likaJowashi um'Abhiyezeri indodana yakhe uGidiyoni, yayibhulokolweni esikhamweni sewayini ukuba amthubusele abakwaMidiyani. Hallelujah. Amen. Amen bazalwane. Ifushane nje kakhulu indaba yami sizothandaza nje ngekudala. Amen bazalwane. Ukuhlala le ndaba uNkulunkulu ebeke enhlizweni yami namhlanje. Yesehlo esike savelela uGidiyoni. Amen bazalwane. Lithi iBhayibheli uma ngabe sifunda uGidiyoni njengoba sifunda lapha lithi wayebhizi uGidiyoni ebhula ukolweni. Amen bazalwane. Hallelujah. Amen. Esikhamweni sewayini ukuze athukisele abakwaMidiyani. Ngoba mawuqala ngenhla siyathola ukuthi lithi iBhayibheli isizwe sakaNkulunkulu sasivelelwe inkinga. Amen bazalwane. Ngoba isitha saso sasibahlasele ngokubi. Nangokuthi babethi lapho bezama ukutshala khona, lapho bezama ukufuya khona, bese siyafika isizwe sakaMidiyani sizothatha ukudla. Amen bazalwane. Hallelujah. Lize lithi iBhayibheli they even resolved ukuthi okungcono asingabe sisahlala ezweni lapho sihlala khona, ngcono sinyukele sithola ama-caves lapho singahlala khona. Ngoba lapho esihlezi khona, everything that we are doing sizame ukuqhuba impilo, sizama ukuzakhela ukuphila. Isizwe sakaMidiyani siyafika sizobhubhisa konke. Amen bazalwane. Ngoba sithola ukuthi isizwe sakaMidiyani it was not so concerned ngokuphila kwabo, ngokuthi babengababulali, kodwa into ebabeqinisekisa ngayo ukuthi babaqedela ukudla. Amen bazalwane. Ukuze bangabi nokuphila okucomfortable. Amen bazalwane. Ngoba isizwe sikaNkulunkulu lapho sasihlezi khona lapha, it was in their own territory. Amen bazalwane. Isizwe uNkulunkulu ayebaphe sona ukuthi hlalani kulesi sizwe, wabapha izethembiso uNkulunkulu. Hallelujah. Elithi iBhayibheli lami mhla beyophuma eGibhithe kunezinto uNkulunkulu abathembise zona. Wathi angikhiphi kuphela esizweni esincindezelayo noma ezweni lencindezi, kodwa ngilisa ezweni elingcono. Hallelujah. Elithi iBhayibheli lelo zwe izwe loju nobisi. Amen bazalwane. Okusho ukuthi kwakuyizwe lomnotho. Amen bazalwane. Impilo ababeyiphila uNkulunkulu ebabona bephila phansi kwencindezi. Elithi iBhayibheli bakhala uNkulunkulu wasiyeza sezulwini wehla ehlela kuMose. Hallelujah.
wathi mangabehlela kuMose lithi iBhayibheli lami uNkulunkulu wathi exoxisana noMose wathi Mose ngiyehlile ngenxa yokukhala kwabantwana bakhe. Amen. Ngizwile ukuthezweni lapho baphila khona baphila kabuhlungu ngaphansi kwengcindezi. Wathi uNkulunkulu manje ke nehlile ukuthi ngizobakhulula. Amen bazalwane. Lapho efika lefunda khona sebafikile kulelizwe. Amen bazalwane. Lelizwe abathenjiswe ukuthi linomnotho zonke izinto zabo zizohamba kahle kodwa mangabe befika sibahlangana nenkinga yokuthi isitha sabo sibahlasela lapho abahlezi khona. Hallelujah. Hallelujah. Lithi-ke iBhayibheli njengoba ngisho bazalwane babethi lapho noma lokho bethi bayatshala sifike isithi sizosiphula. Amen bazalwane. Masikhathi bekungathi siyabalinda ukuthi lento abayitshalile ingathi iyakhula. Amen bazalwane. Balinde kufika isikhathi engathi isikhathi sokuvuna bafike bezovuna bengatshalile. Amen bazalwane. Hallelujah. Bese lithi iBhayibheli lami base bayakhalana kuNkulunkulu. Amen bazalwane. Ekhaleni kwabo uNkulunkulu lithi iBhayibheli waqala wathumela umprofeti. Ngoba uNkulunkulu esimkhonzayo bazalwane uNkulunkulu weqiniso, uNkulunkulu oqinisile. Amen bazalwane. uNkulunkulu akabribewa inyembezi zomuntu. Amen bazalwane. Okusho ukuthi uNkulunkulu uma ngabe umuntu ekhala kuye kuyadlula kuze inyembezi ashone ejuleni. Amen bazalwane. Washo ukuthi mangabe ifika umprofeti kaNkulunkulu eletha umyalezo akalethanga amazwi enduduzo. Amen bazalwane. Kodwa waletha amazwi wokusola. Hallelujah. Ngoba uNkulunkulu wethu unguNkulunkulu obasolayo abantwana bakhe abathandayo. uNkulunkulu uyabasola. Hallelujah. Hallelujah. Waqala-ke umprofeti wabakhumbuza indlela abayihambile. Wathi mangabe qala wathi ngakhipha eGibhithe ngakhulula. Hallelujah. Ngikholela kulo lelizwe lesithembiso. Hallelujah. Endleleni nahlangana nolwandle olubovu ngalivula ulwandle olubovu nahamba emhlabathini omile. Amen bazalwane. Kodwa noma kunjalo kodwa kukhona izinto ngani mina uNkulunkulu engihambe ngaba nezinsolo ngazo. Kukhona izinto ngani mina uNkulunkulu engithemba ngabe ngibheka ngabona ukuthi izinto ayisahlezi endaweni lapho ekufanele ngabe ihlezi khona. Ngoba uNkulunkulu wayeshilo phambilini uma ngabe beyongena ezweni lesithembiso. Wathi uma ningena kulelizwe lesithembiso, uma nigcina nokuyigcina imiyalo yami, nyodla okuhle kwezwe. Hallelujah. Athi kodwa-ke uma ningakwenzi lokho, nansi into engizoyenza ukuthi ngiyovumela isandla sezitha zenu ukuthi sibe ngaphezu kwenu. Ngiyovumela isandla sezitha zenu ukuthi simcindezele. Amen bazalwane. Hallelujah. Kodwa wathi-ke sibasolilele uNkulunkulu ngomprofeti wase uthumela ingelosi yakhe kuGideon. Amen bazalwane. Hallelujah. uGideon lapho esifunda khona siyathola ukuthi wayinhlobonye yomuntu. Amen bazalwane. uGideon kwakuwumuntu okhuthele. Amen bazalwane. Ngokuthi waze wakhanda nestrategy sokuthi
ngingenza kanjani ukuthi ukusebenza kwami kungaweli phansi? How can I make sure ukuthi lapho engisebenza khona I preserve? Hallelujah. Hallelujah. I preserve lolu kolweni. Hallelujah. Awuqhubeke baba, awuqhubeke. Verse 12. Ingelosi kaJehova yabonakala kuye yathi kuye, uJehova unawe wena qhawe elinamandla. Hallelujah. Amen. uJehova unawe wena qhawe elinamandla. Amen bazalwane. Hallelujah. Ifika ingelosi emntwini. Hallelujah. Angeke sifunde yonke bazalwane ukuthi moshla nayo uyathola irecord lakhe uGideon ukuthi wayinhlobonye umuntu. Amen bazalwane noma wayephuma kuphi uGideon isizwe uyayichaza uGideon ukuthi I come from the poorest family of the tribe of Manasseh. So how can you say ukuthi uNkulunkulu nami futhi umbize ngeqhawe elinamandla? Amen bazalwane. Hallelujah. Ngoba uNkulunkulu wethu bazalwane uNkulunkulu ongabheki ubuso bomuntu. uNkulunkulu ongabheki ukuthi uphuma kuphi emndenini onjani. Amen bazalwane. uNkulunkulu ongalibheki izolo lakho. Amen bazalwane. Kodwa ubheka ikusasa akumisele lona. Amen bazalwane. Kunalento enhlizweni yami bazalwane ngomsebenzi uNkulunkulu awenza kulesi sikhathi. Amen bazalwane. Uzoqhamulela nje ngoba ufuna sisheshe sithandaze sizohlukana. Amen bazalwane. Ukuthi kunomsebenzi uNkulunkulu awenzayo esikhathini esiphila kuso othi awufane nomsebenzi uNkulunkulu ayemisela ukwenza esikhathini sikaGideon. Amen bazalwane. Ngoba esikhathini sakaGideon abantu babesebenza kodwa ama-efforts ewela phansi. Abantu babetshala kodwa bengafinyeleli ukuvuna ukutshala kwabo. Amen bazalwane. Babezenza izinto abantu abaziyo ukuthi umuntu odinga ukudla nansi into ekufanele ukuthi ayenze. Amen bazalwane. Amen. Kodwa into eyayicommon noma ehlezi yenzeka njalo ukuthi bayethi noma sebenzile kufanele ukuthi bayakwenza kodwa batholakale bengavuni ekufanele ukuthi bayakuvuna. Hallelujah. uGideon uma ngabe emphendula ingelosi usho kanjani ukuthi ngiyiqhawe elinamandla uNkulunkulu nami uphi lo uNkulunkulu uma izimo sinje? Amen bazalwane. Amen. Ngoba kuyafika isikhathi lapho kuhlasela khona izimo uvela uthi uyabheka ubone ngathi akekho uNkulunkulu. Ubone ngathi uNkulunkulu akanakile. Amen bazalwane. Uvela ubone ngathi uNkulunkulu engathi into yakhe wayigcina kudala lemuva. Bebefakaza abazalwane emini bebala umlando uNkulunkulu awenzile ekhathini edlule. Amen bazalwane. Lithi iBhayibheli yathi mangabe ifika ingelosi kuGideon wasiyobala nayo umlando. Wathisho kanjani iqhawe linamandla uNkulunkulu nami. Uma uNkulunkulu enami zenzeka kanjani zonke izinto ezenzakalayo. Uphi lo uNkulunkulu okhokho bethu abasitshela ngaye bathi wake wahamba nabo. Amen bazalwane. Ngoba uyabona if you spend enough time phakathi kwabazalwane you'll realize ukuthi abazalwane they are very nostalgic.
bathanda ukuyibala ikhathi endala bambale uNkulunkulu abake bahamba naye phambilini, uNkulunkulu owayenza izinto ezingenzeki bese ziyenzeka, uNkulunkulu owayevula indlela ezivalekile, uNkulunkulu owayenza imanga esigcina eBhayibhelini. Amen bazalwane. Bese ke babumchumo athi umzalwane okhula kulesi sikhathi athi phosiphi lezi zinto siyabizwa niyakhuluma ngayo uNkulunkulu ukuthi khona izinto eseke wazenza kodwa ziphi, ngoba the only knowledge esinayo yalezi zinto enikhulumayo is only through your testimony. Amen bazalwane. Ivangeli esilishumayelayo selihambe lafika lapho ngoba ngathi kuyinto entengentenge engenamsebenzi, ngoba ngathi kuyinto eyande ngamazwi nangokukhuluma, ngoba ngathi kuyinto ephelele kwitiyoni, ngoba noNkulunkulu esakaza ngaye engabonakali ezenza lezi zinto ekuthiwa wayezenza phambilini. Hallelujah. Kodwa ngiyithanda le appointment yaka Gideon. Amen bazalwane. Ngoba uNkulunkulu indlela asebenza ngayo mawufunda encwadini yabahluleli you realize ukuthi wabona isizwe sikhale isizwe. uNkulunkulu mangabe ethumele ingelosi angayithumele esizweni kodwa ithumele emntwini. Uma ngabe kukhona umonakalo owenzakalayo noma ovukayo esizweni sikaNkulunkulu wayebonakala uNkulunkulu ephendula ngokuthi avuse umuntu. Hallelujah. Amazi ukuthi ngani uNkulunkulu asebenza ngale ndlela, ngoba sike sithi uma ngabe sibheka ukusebenza kaNkulunkulu sifise ngathi uNkulunkulu ebengasebenza ngegroup, ebengasebenza nesixuku. Uma sihlangene sithandaza engathi besinganizwa sonke izwi likaNkulunkulu elithi kufanele ukuthi kwenzakaleni. Kanti uNkulunkulu mangabe ufuna ukwenza umsebenzi uyadlula ukuthi isixuku alande umuntu. Lithi iBhayibheli umpostoli Pawuli ehlasela amakholwa wahamba wayocela incwadi kwabakhona abahamba naye sebegunyaziwe ukuthi abahambe beyohlupha amakholwa. Amen bazalwane. Lithi bayizwa ngokupaneka nangokuduma kwezulu. Amen bazalwane. Hallelujah. Kodwa behamba bonke abazwanga izwi lezwakala kumpostoli Pawuli yena yedwa. Amen bazalwane. Izwi lezwakala kumpostoli Pawuli yena yedwa, ngoba uNkulunkulu wayenzela ukuvusa umsebenzi. Amen bazalwane. Esikhathini esiphila kuso khona umsebenzi uNkulunkulu awuvusayo. Hallelujah. Ukhona umsebenzi uNkulunkulu awusebenzayo. Amen bazalwane. Hallelujah. Ingakho sibuza uNkulunkulu ethi ngelinye ilanga ngafuna phakathi kwabo umuntu ozofika emesikhaleni abiye njengothabo. Hallelujah. Athi ukuze ngingadedelula kalami phezu kwabo. Amen bazalwane. Hallelujah. In the generation esiphila kuyo kunezinto uNkulunkulu ayivusayo, kunezinto uNkulunkulu afuna ukuyisebenza. Amen bazalwane. Ukuguqula leli vangeli eselaba ordinary and return it back to its extraordinary nature. Amen bazalwane. Kodwa udinga umuntu. Amen bazalwane. Udinga umuntu uNkulunkulu
ayosebenza ngaye amvusele isizukulwane. Hallelujah. 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 Cela sifundele bazalwane bese ngizohlala phansi. Incwadi ka-Isaiah chapter 43. Icebo lakho lingevinjwe lutho, ngoba ngiyazi ukuthi-ke enungenzako icebo lakho lingevinjwe. Ungenza ecebo lakho lingevinjwe. Angoba ngiyazi ungenza ecebo lakho. Verse 18. Verse 18. Ningakhumbuli izinto zakuqala, ningazidli ngezindaba zasendulo. Ningakhumbuli izinto zakuqala. Hallelujah. Amen. uNkulunkulu uma ngabe esebenza bazalwane kusuke kukhona izinto afisa ngathi singaqala sidlule kuzo. Amen bazalwane. Ngoba njengoba ngisho ukuthi uma ngabe efika ekhuluma lapha uGideon ubalindaba zasendulo. Uthi people uNkulunkulu okhokho bethu basifakazela ngaye. Ngoba thina asinalo i-indication yakhe uNkulunkulu. Ayikho into esibonayo efakazelayo ukuthi uNkulunkulu nathi. Amen bazalwane. Kodwa uNkulunkulu lapha uqala uthi ningakhumbuli izinto zakuqala, ningazidli ngezindaba zasendulo. Yebo. Bekani ngiyakwenza okusha. Kuyakuqhamuka manje. Angithi niyakwazi na? Yebo, ngiyakwenza indlela ehlane nemifula kwahlokasini. Yeah. Izilwane zasendle ziyakungidumisa, amakhanka nezintshe ngokuba ngiveza amanzi ehlane nemifula kwahlokasini ukuphuzisa abantu bami abakhethiweyo. Ukuphuzisa abantu bami abakhethiweyo. Hallelujah. Hallelujah.
ngoba ekuhambeni kwesikhathi kuyomeka bazalwane. Hallelujah. Ekuhambeni kwesikhathi kuyomeka. Hallelujah. Kodwa uNkulunkulu uyasimisela a new season. Amen bazalwane. A new season yokuthi yena uNkulunkulu asimantise kabusha. Hallelujah. Ngiyawuthanda nomhlabeleli othi selupholile nothando lwethu. Osithuma umlilo ogcwele. Hallelujah. 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 Kuyilokhu nje bazalwane enhlizweni yami namhlanje ebusuku. Bekukhuleko kahle othi siyadlula isikhathi kwesinye isikhathi umzalwane espende ama-seeds ayichithe imkhuleko amen bazalwane bese kudlula isikhathi kungekabonakali lezi zinto ayikhulekele amen bazalwane kudlula isikhathi zingekafezeki lezi zinto ayikhulekelayo. Hallelujah. Kuze kube lula ukulahla nethemba lokuthi ziyoke ifike lezi zinto bekuloke ngiyikhulekela. Amen bazalwane. Kanti ekuhambeni kwesikhathi kukhona isitho esifikayo sizontshontsha. Hallelujah. Ukhona isitha esifikayo sizontshontsha. Simphuce umntwana kaNkulunkulu izinto uNkulunkulu ebekathande ukumnikeza zona. Hallelujah. Kanti uma sifunda esizweni saka-Israyeli sithola ukuthi inkinga yakhe kwakungekhona ukuthi uNkulunkulu akathanda ukuphendula. Kodwa inkinga yakhe wasipositioning. Ukuthi wayengekho position lapho uNkulunkulu athanda ukuthi abe positioned khona. Hallelujah. As a result kwasekudaleka ukuthi ekuhambeni kwesikhathi siloko sifika isitha sizomtshontshela. Hallelujah. Siloko sifika isitha sizomphuca lezi zinto. Amen bazalwane. Bekusenhlizweni yami kakhulu ukuthi sike sithandaze bazalwane. Simxose uNkulunkulu wethu. Sibheka ezimpilweni zethu. Ukuthi naku lapho esesidlule khona, naku lapho Nkosi sesihambe khona. Uma ngabe sithi sibheke emuva izinto ebekufanele ngabe zikhona zikho. Amen bazalwane. Izinto bekufanele ngabe zikhona empilweni zethu ayitholakali Nkosi. Hallelujah. Izinto ebekufanele zibe yinsiza zasembusweni wakho zasebandleni lakho wena Nkosi osimisele zona ithi azikho Nkosi. Sesichithile imthandazo sitha satshontsha konke. Amen bazalwane. Hallelujah. 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 Ngokuyilokho nje bazalwane kafushane enhlizweni yami okubekekile nje. Amen bazalwane. Ukuthi sike sibuke ngokusizwa uNkulunkulu. Amen bazalwane. Hallelujah. Hallelujah. Oh ngiya azuthi elungetha bonke etelamo ikepije ngoba ngiyazi yazuthi ungenza konke
Forever.